Sınav çıkarırına diselece ki Afrodita. Ev derece zamanı helinki dibecin diyarı Afrodit. Unzanın le hela bahra spi le Akdeniz'e gelek cehene xat yüred becin valate Afrodit. Afrodit Xudavenda xoşkayı cuani u evine. Ev cehci hemen tişti diyartike go rastici eğer Xudavenda kebe benave xoşkayı cuani u evine ev dertam li gorive. Tisan walatike antike le gelek ki demek edrej nay zanin ya da nay ditin. Dedema şare Kıbrıs'da 1974 da Yarbay be helikopteri servere derbast be u dibine goca ki gelek xoşa. Helbet vaqt şara vaqt vinin elver meyzeni. Derbast be diçe pişti şar xlas be de salah hafta şaşada tevir dibine. Ba havale xara kooperatif ki avad kir. Nave ve kooperatif yekitiya Kooperatifa Tisanê. Nav jî jûrtê. Cihekî ji xwe re amade dikin û divê kooperatifê de dibêjin êdî ev derce me. Bi demê re ê gotên vir zêde dibin û ji dervê jî mêvana distênin. Jiberko ev dercehekî veşartî hatina vir jî hinekî zehmet e. Min got keştiyê hûn karin werin ev ji bo rojekê. Wekî dî bi erebaxa wexta min ji Mêrsînê tên rastiya ji Mêrdînê hatim. Mêrdînê nêzî 7 saeta da ez hatim. Ji Mêrsînê heta vir jî saetek û nîv rê hebû. Tu ser rêya Antalya'da tê lêbelê di cihekî de ber bi cêve tê rê gelekî xirab e. Wilo mirov dê hîstirin ku ev derkesîn cihekî xelet ez rast naçim lê rast e. Gelekî fitlonek dijwar in. Dîsê jî ji ber got kêm kes diçûn û tên ne xetirê hûn karin bi rehetî werin. Li vir me xanîkek kirê kir me 5 roja mênin. Wexta we xanîkek cihek kirê dikir Naha destê min denîne lê tiştekî didine ji bo hûn karin ser şenzloqa jî bêpere cih veqetênî ji bo xanîkekê dî şenzlok şemsiyekekê didine we. Behravê ya rojhilat cemî diye û ya rojava germ e. Hem alî qûmê ve baş e hem jî rexek jî zûr kin. Hûn kîjanê bixwazin hûn karin li wê bi dilê xwe avjenî bikin. Grav heye wî gravê hûn karin heta grav ege hûn ji xwe bawer bin helbet hûn karin sobayî bikin ya da avjeniyê bikin. Ez çi bêjim ji bilî vê ji ber got gelek kes vir nizanin û nayên cihekî reheta eger hûn li aramiyê bigerin eger hûn bêjin sê çar roja em ê ji xwe re hinekî serê xwe tena serê xwe mênin ya rastî piştî koronayê ez bawer nakim kes bêje ka ez dixwazim tena serê xwe bimênim lê hê dilê mirov li derve nerûniştiye ji ber wilo niha cihê qelebalix yek xwe dûr bigire cihê wisa kêm kes lê ez bêjim bo alê tenduristiyê ve jî baştir e. Ev der peravar rojhilatê ya Tisanê li vir weke hûn dibînin keştî hene bu va keştiya karin nîv saetê saetekê yan jî 2 saeta li nav deryayê bigerin û tureke xwe bavêjin ez bêjim. Weke hûn dibînin ev aliyê rojhilat gelekî bahê ev aliyê rojhilat hinekî dî bi rêkûpêke rastî wexta rojhilat baştir bê nizanim çima lê kêfa min tê.
ما برین ها گوتو با در ولات افرودیتا جه کی کوناری دیروکی آنتیکا یه راستی لور ت بالاخره ده کودری تشته که ولی دیروکی تاریخی درد که هم بریمه لور گلک تیش نما نه چند کور هنه ل سری چی سور هبونم سور راستی جی بالکش میش برگو گلکی باش خویا دکرن و وکا گو نوبون لی نشتنه ورد بیجن او 10,000 ساله او مثلا ساله شخوام زنم برین ها جاختون اینه که تبلیه و چند هزار سال چیه چاوایا لی به راستی از کنگی دیمه دوره که دیروکی به پیوه که مدرن انرژیا بر دیگه من و از باشتر هست کم از گلک جارات فکرم ای بری ما گل ورژیانا چه فکرینا به چه کنینا به چه گرینا کیف آواش چرا هاتیه در دیوات چنا وکم دیگرین گلو وک سببه و از دیگریم نسر تشنا بالا من تکشینه از خوازم اختر باسکم از ناو اره یعنی بکی ناهنک بیجن تچیج و کبرا فهمت که ال کبر چد بیجنه تا تشته که نا بیجنه ما تشته که به مدنه حس کرن از چاوا وکا گو از آزاد بم به نام فرح دبی از بیجم کی هات کی چو اجی چم نحو جایز گلک تشتاش خراب بخما غم و درد ایرو هیا و صبانینا ام تنی خودی کلیکا ام تیدنا ام جی کفایی درد خن لفي سايل في اريناي موزايك انا لي موزايك البت اجي قاسي وهندك كدبينم سري قرتنا وقوم جد سري كرنا سر جبرگو خوازم بپاريزن از نشاش گوتن خابات لفر هنا وكا حموده بريا من ها سكينيا ديسا لفر ام گوره كدبينم يعني كيلكا دي ما بحث كرما گو كيلكا ام تيدنا اف دنياي دا جهه ما هما هيري زيدا قيف القاسبه لفه هرمه بکی ام ببینن دیسا هنه لاهیتن گور تربون دزانن اف وکی می نها کنه بالکشه yani مریخه چا بجه دکن you.